Yes, nizere ko meze neza mu bice bitandukanye kabisa, nkubwira ko turakanda subscribe na kukamenyetso kandi so subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Tuba tugenda tujya muri pause ariko tugenda tunaganira byinshi biri kugenda bivugwa n'ibiki. Hari inkuru yakwirakwiye mu bitangazamakuru byinshi bitandukanye ivuga ko kugeza ubu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ari urwo RIB rwatangaje ko rumaze guta muri yombi umugabo wafunzwe nyuma yo kuvuga ko ari kuvura coronavirus cyangwa coronavirus. Ni icyorezo kimaze kwibasira hafi ibihugu byinshi bigize isi. Icyakora byari bitangaje cyangwa se bisa nk'agahomamunwa kumva umuntu w'imusanze agenda rwose ngo akiyemerera ko afite umuti wavura icyo cyorezo. Inkuru rero iravuga ko mu majyaruguru y'u Rwanda urwego rukurikirana ibyaha ari rwo RIB ku munsi w'ejo kuwa kabiri rwafunze umugabo watangaje amashusho kuri internet avuga ko avura coronavirus. Ni umugabo rero wo mu karere n'uwi Musanze, akaba ari we watangaje ko ngo biciye kuri YouTube nk'izi natwe dukoreraho, ngo yaragiye ngo arifata aravuga ati nyaboneka rwose ngewe n'ubundi sanzwe ndi umuvuzi gakondo ushobora kubona umuti wa coronavirus. Ati ni mungane, yavugaga ko asanzwe ngo ari umuvuzi gakondo kandi afite umuti uvura icyo cyorezo cya coronavirus. Amashusho rero ngo yaramaze kurebwa n'abantu benshi, bityo bikaba byarasabye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kujya kumuta muri yombi kugira ngo adakomeza kuyobya abantu. Ni ikibazo gikomeye cyane kumva aho umuntu ashobora kwiyandagaza akabona ukuntu isi imerewe nabi. Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'ibihanganye byose biri gukora ibishoboka byose ngo birebe ko byabona urukingo, ariko ugasanga umuntu atangiye noneho kubihuza n'ubupfumu. Ati njye sanzwe ndi umuvuzi gakondo ushobora kuba nabona umuti. Sinzi wenda uko aziregura avuga niba uwo muti wenda azawugaragaza, ariko nyaboneka mu bintu nk'ibi nta muntu ukina, sibyo? Mu bintu nk'ibi nta muntu ukina. Abantu benshi bakunda gukina akavuga ati njye sanzwe ndi umuvuzi wa gakondo ariko coronavirus nayivura. Iki ni icyorezo kiri serious mon cher, ntabwo ari icyorezo umuntu wese akwiriye kuba afata ngo agende akinira avuga ati nanjye ashobora kukivura, ashobora kugira gute. Nibyo rero wenda nababwiraga abantu banitwararike cyane cyane natwe dukoresha YouTube, ahantu birinde gukwirakwiza ibihuha, kuko icyorezo nk'iki ari ubwo abantu bakwirakwiza bihuha nabwo amakuru atangwa ugasanga amakuru akura abantu umutima. RIB rero yanabigaragaje ivuga ko itazihanganira umuntu uwo ari we wese utanga amakuru akura abantu imitima. Ni ahacu kugira ngo twirinde, ariko kandi tubabwira ko icyorezo cya coronavirus cyangwa se coronavirus ni icyorezo gikomeye, ariko kandi gishobora kwirindwa dukurikije za ngamba zose leta yagiye igaragaza zirimo gukaraba intoki. Ariko nanone twirinda ibihuha. Ushobora kujya kumva umuntu mu kanya araje atari ko coronavirus kugira uyivure ni ukunywa ibyatsi, ni ukunywa igikakarubamba, ni ukunywa iki. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Abantu rwose reka tugendere ku mabwiriza za minisiteri zirimo gutanga, asigaye iby'ibihuha byo tube tubyimye amatwi. Nuko bimeze mu kanya ngenda batembereza cyangwa se mbereka byiza bitatse u Rwanda, turagenda tuganira, ariko mubwira ngo turakanda subscribe akamenyetso k'umutuku kugira ngo video zizajye zikugeraho.